yebo khona impela ngiyavuma inhliziyo yami ibuhlungu akuvumi yebo khona impela ngiyavuma inhliziyo yami iyathuthumela akuvumi yebo khona impela ngiyavuma ngiyathuthumela enhlizweni yami akuvumi akangithi ithemba kalibulali uthenjiwe noma kuthulile banyandene kwaligoje bamtshela ukuthi akabuye mamuntu tukhoza bengicela ungidlulisele lo mlayezo ukuthi makhona umuntu ongamthola bese umnika inombolo zami mhlambe lapha khona udade wethu uyahlupheka namangazi mhlambe lapha khona udade wethu unemali eningi mani namangazi akangithi ithemba kalibulali uthenjiwe noma kuthulile kwanyande kwaligoje mhlambe lapha udade wethu uyahlupheka mhlambe lapha udade wethu lapha khona udade wethu lapha khona mhlambe lapha khona udade wethu unemali eningi mhlambe lapha khona mhlambe lapha khona udade wethu unemali eningi mhlambe lapha khona ngiyacala abantu abawukuthi khona umuntu ongamthola bese mnika inombolo zami ngiyacala abantu abawukuthi khona umuntu ongamthola bese mnika inombolo zami ngiyacala abantu abawukuthi khona umuntu ongamthola bese mnika inombolo zami amtshela igama lami nesibongo sami ukuthi ngwahamba bese mnika inombolo zami amtshela igama lami nesibongo sami ukuthi ngwahamba bese mnika inombolo zami ngiyacala abantu abawukuthi khona umuntu ongamthola bese mnika inombolo zami 082 351 1964 083 351 1964